بولتانا کردی جورت نیوز وار باش تماشاوان هجا و دست پیکه سرنوچه لحول یا بسر حسکه و شش چتاهاتن کشتن و هزینیه پگه هول دک و جزیره و کوبانی بگیجن هف لسويدا هزن ريجيمي ببالافرخانه ساعة لبابتكشن وكويت آليكاريا بينست مالباتن سوري لأردن يدكه لأنيا دجلة الهريما كردستان كشتنا ده چتين داعش وكجا كدبيجا اوجلان نكاره بريارة چكداني نياما بده چتاین داعش کو دخواستن بکوین چپرین یپگه کتن کمینا یپگه و ده انجام دا شش چتا هاتن کشتن هیزن یپگه دوی جنازه چتای کی تولی کلشک شش بمبین ویجی دست سر کرن لگوری آگاهیان جهری ما شر شوادن چتاین داعش هولدان بکوین چپرین یپگه یا لگند الروس آحولا یکو دکوه رجلاتی حسکه شروانن یپگه یپجه به چتاین حسیان و لوان کمینک دار خستن ده انجام شر و پرچینین کولور هاته درنگی شوه دوم کرده شش چتا هاتن کشتن. پشتی دست پیکا شر دنابرا رژیم اسد و داعش لحسکه پارزگاه حسکه هات دور پیش کرن جهیلا هر دو آلین شر پیکاتی. لورا همو آلاوین خوارنه نما درباسی باجارین پارزگاه بون و به طیبت شینکایی که او حویجه سرکه یا جیان نشتجیان و دوران. هر وها پارزگاه کی شینکایی جوریت نیوز راگیهاند که او نیزی 10 روزان شینکایی جمره نهاتیه جبر دور پیش کرنه. لورا کیلوی باجان سور گیشتیه 205 لیره سوری و یا خیاران 105 باجان رش 275 لیره. هجای گوتنه که رژیم اسد ریان سرک کنترل دکه و او سر هر دو برکی با جایان دسپینه داکو نهیلا شینکایی در باس ببر. یکینه این پاراسنا گلیه پگه داخوازه باجروک سلوک یا گر سپی کنترل بکه. نها گندین و همو به دست یا پگه دانه و یا پگه باجروک سلوک به تمامی دور پیش کریه و کولان نوی جچتایان پاقش دکه. باجروک سلوک وک جیه کی استراتژی تناس کرن و به کنترل کردن اوی باجاری یا پگه دکاره هریما کنترل بکه و هر دو نافچه جزیره و کوبانی بگیجنه هف. گرسپی دکه نابرا هر دو هریمین کوبانی و جزیره و نهاد دست داعش دایا لیج هریما کوبانی هیزن برکان الفرات و جه هریما جزیره هیزن یا پگه و هریم کنترل دکن. وزارت دروای امریکی دراگهین خود والا کرنا جهریما تل ابیاد و یا سوریه نشان داده که راگهاند بالا فرنشر پشتا یا پگه ناگرن تنل دیجی داعش دادن. بردف که وزارت دروای امریکا جیف راث آنی زمان که امریکا برای نها دلگرانیا خواه لسر دستو سرکرنا پارتیان سیاسی رجعوای کردستان جعالی پیداوا و روش مافی مروان لوی دوره جرایدار پیدارا گوتو بو. وی رایداری امریکی لسر یکه پیدا با آلیکاره هیزن هفت پیمانیه هریم والا دکجی گوت تشتکی وسا تنه چمکی مبستا ایریشین آسیمانی تنه داعشه. سروک پارتیان تفگر نفتویه ترکمان سوریه طارق سلو بریا نها دمک دیار کربو که هیزنیه پگه گندین ترکمان این هریما تلبیه ده والا کرن و دخوازن کردان لشوناوان بجیه بکن. ده داخویانه که طیبات الگل اوریت نیوز حسین کوچر فرماندار یپگه لسریکانی روشا میدانی شروع وکر و ساجی دیار کر که بارگاه داعشه ین که هاتنا رخاندن جروجن چونی دا زلال کر. هر وسا کوچر هفریزیه دنابرا یپگه و هف پیمان نامنتوی تکس کر. گلگ ناون دیوان جدست چون ناون دوایا کو گشتی ددان شغلاندن عالیه بی و گلگ بحثاویت کرن و قلعه دان نشاندان او تکچو
مبروك أبو وق ناوندا أساسي مركزي أو تكشو بالصدا كشتي وبرينداري والو بدري بين آنها دخوازن سلوگه بپارزن به همه هیزا خواه دخوازن آستانگیاش جوان وی برخدانی را چکه دخوازن آستانگیاش پیشکتنه یکی نیم پارستنا گلدا چکه فقط تشتی کو تیخویا کرن و نکاربن آستانگیا چکن و تبی هیز یانجی چه قاسه قوت جوارا بیجی چه قاسه اندام وانج در ودا جوارا بین و نکار پیشیا یکی نیم پارستنا گل بگرن جبر بریارا پاقش کرنا چتاش همی هرم ما هاتیه گرتن بری چند دقاجی ام جور دهاتن الدور بری وا گنداشر و پفچونه پر دجوار دهات جیان کرن مورال معنویات یکینن پرستنا گل پر خورته دا آستا هر جور دا بلنده جبر کو روز بروز سرکفتن تنجیان کرن دا آلی بالافرین قوالسیون دا جروجا دسپیکی حمله دا حتی روجا ما ایرو بتنسیق به هفرا هم جور دا هم السر عرده به هفرا اف حمله هاتیه دست بکرن و حتی روجا ما یوجی دوامت که یعنی و بالافرا رولگ پر باش دوی حمله دا لیست جبرگو اعتمادات چتای داعش پرانی خالصر سلاح گرام بی وگو تانگ بین وگو پنجی و هفت بین دماکو بالافر الوان سلاح وای گراند ایش لفسز که ایدی نکار البرخا بدن البرهنبری یکینه پارستنا گل و نکار البرهنبری برخدان یکینه پارستنا گل آستانگیا چک کۆمەڵایە هەیڤا سۆرا کویتی ئالیکاریên ku ji pêdeviyên jiyanê pêk hatin li ser 500 malbatên penaberên Sûrî yêkon li Urdunê dikevin belavkirin. Her wisa rêveberê vê komeleyê Xalid Elzêd ragihand ku wan planek bo alîkariya malbatên Sûrî li Urdun di heyva Remezanê de amade kiriye û anî ziman ku ev kampanî ji bo ku zehmetî li ser penaberên Sûrî sivik bibe. دربارەی رەوشە مەیدانی لە سووریە لە ئیدلبە هێزن ئارتێشە ئەلفەتح فرۆکەیەکە ڕێژیمێ ڕۆخاندن و لە گوندەوارێ سوێدا هێزن ڕێژیمێ جبە لە فرخانەیە ئەلثەعلە بەدەکشن ئەگەهەیە بێتر دراپۆرە بێدام تاماشە بکە. Li Rojavayê gundeware Şamê artêşa Islam ragihand ku hêzên wê navendên perwerdeyê yên milîşeyên Efxanî û Îranî yên di dibîstana leşkerî balafirxaneya Şîraa û navçeya Dîmas de bicih bûne bi mûşekên Îslam sisê towbaran kirin bê ku encamên vê towbaranê werin naskirin. Her wisa têzanîn ku mûşekên Îslam sisê pirî dijwar in û ew ji aliyê artêşa Îslam ve hatine çêkirin. Li aliyekî din hîn malperê milîşeya Hezbollah diyar kirin ku li navçeya Qelemon sê leşkerên wê de encama pevçûnan de hatine kuştin. Her wisa hîn çalekvanan ragîhandin ku li bajarokê Cîrûd Ersaliyê ku dikeve navbera axa Sûrî û Libnanê de pevçûnên tund di navbera hêzên artêşa Elfeteh û milîşeyên Hezbollah de qewimîn û di encamê de gelek ziyanên maddî gîhane leşkerên vê milîşeyê. Li gundewarê Swêdayê li gundê Esalê hîn çavdêran ragîhandin ku bi dehan ji leşkerên rejîmê ji balafirxaneya Esalê vekişiyan Rojhilatî balafirxaneyê ji aliyê xwe ve Lîwayê Elfurqaniyê ku bi ser artêşa azad ve di daxuyaniyekê de ragîhand ku hêzên wê gelek wesayîtên leşkerî yên rejîmê di hindirî vê balafirxaneyê de têkşikandin. Di heman demê de firokeyên rejîmê bajarokê Umwelîd bi 22 êrişên asîmanî towbaran kirin bê ku encamên wê werin naskirin. Li Rojhilatê gundewarê Idlibê nûçegîhanê Orient News ragihand ku artêşa Elfeteh firokeyeke leşkerî ya hêzên rejîmê li jor balafirxaneya Ebuzuhur rûxandin. Her wisa hîn jêderên bajarê Idlibê ragihandin ku ev firoke ji balafirxaneya Enneyrab dihat bo ku xalên artêşa Elfeteh towbaran bikin. Lê artêşa Elfeteh ew bi mûşekan armanc kir û di encamê de ew hate rûxandin. Duh li bajarê Amûdê û li navenda Newroz ya civaka sivîl encûmena Xwecihiyê Anekese civînek bi hilbijartinê damezrand. Civîn bi rêva çû bi hazîrbûna 55 kesî ji 84 ve xwendan. Her wiha bû hilbijartina kesên serbixwe ji bo amadekariyên Kongreya Suyemîn ya Anekese.
ده هلبجارتنê da tenê sê kesan xwe namzet kirin û navên wan ew in: Suleyman Şêxo, Mihemed Hec Umer, Siyamend Hesen. Hêjayê gotinê ku kesên beşdar dilgiraniya xwe li ser pêvajoya hilbijartinê diyar kirin ji ber hîn guman heye ku hilbijartin bi awayekî nezelal birêve çû. Li ser hilbijartinên xwecihiyên li Amûdê serkirdeya Partiya Pêşverû Mihemed Qicû nerazîbûna xwe li ser encamên hilbijartinê diyar kir û got ku ev hilbijartin bi ser yek partiyê ve birêve çûne. ئێمە وەک ملەتی عامودێ وەک ئەنجومانە خۆجهی ئاباژارێ عامودێ مە هێڤیامەد ملەتێ مەدێ گۆ هاتن ji بۆ dengê xwe bidin kesê xwe murşeح مە داوا pê heştê û çar heba kiribû pêncî pênc heb hatin nîsabê qanûnî temam bû me mecal da van kisa me got hûn êgê karî bê êgê muehil bê ê kefû bê ê karî bê encumana xwe bajarê xwe pêş bixê em bihêvînê xwe bireşehînê û derkevê temsîla milletê me bike temsîla bajarê me bike wek Amûdê mexabin milletê me teb ihtirama mijwarê xuyayê bê tewecehekê hatibûn ji alîkî me dixwest teedûdîk siyasî îctimai li ser encumana me bî Amûdê bes wek daxwaza me nebû heymena siyasî heyî ji alîkî dê milletê me jî negiyayê xuyayê wê nidû cehanê ew pêşketina hanê gikaribê xwe bide pêş ew cireta han li cem milletê me tin nebû tevk ihtirama me û teqdîra me ji vî milletê rê mexabin em ne wek me dixwest derket wek bajarê Amûdê bajarekî dîrokî ti carî paş dive negeriyayî ji bo qediya milletê xwe qediya hiqûqê Kurd mafê milletê Kurd. Belê temaşevan hêca ji bo rewestandinê li ser dilkatina Kongreya Sûyemîn ya ana kes em naberê xwe bidin Amûdê û ji vê derê birêz Mihemed Xêr Şêxmûs namzetê hilbijartina ana kese li gel me ye. Birêz Mihemed tu bi xêr hatî vê bultenê gelo derbarî Kongreya we ya Sûyemîn we çi plan amade kiriye navaroka kongre wê çi be wê kengî li dar bikeve. والله دنق خوشكنا هاد برا بس من فين كربي شي يعني قبل البجارتين طبعا البجارتين يعني وقت بيجي بقيد بو وبشرط بو يعني حركه سيرج ملتنا عمودي وكنت دورة عمودي حركه قريب ونابقه بقدمان دا وخبره شحان دا جفي انجمان رجبي كونغرس سياره ام هندامي انا بقول هندامي كونغرس سياره وأب البجارتنا هاني البجارتنا وقت قد بيجي بعاجزيبو وبتوجيهه يعني تتوجيه تنبو انا هناك بيجيني انه والله موجهه بتوجيهه وابكسي هاتم كسم سرب قبون جباجاري عمودي بون جكون دورة عمودي بون وخلق وقت قد بيجي وقتها بالتفكير بتنسين بعبر معناه ثقتك قلة اللزوم ببان كساحية مع احترامي جحري رأي حر انسانيتي دمدي يعني طبعا انجوان تتناس كشاء حكي فدريا بطاوشتي چندروكي اعتراض حوالي بيشبرو سرابو اعتراض حوالي كتير سرابو انجوان اماني وبرا وبه وقت برا وقت نرينا وجه وديسا داكتن جعدي ووقت نرينا مجلسها عام وقت انجوان بريز محمد مدخواس اشتا ناس بكرة قالوا هين چنا وروكي وي كونغري وي هبنا وي كنجيل دار بكفه تخمين هبو كود يانزي في هيفيدل دار بكفه لجارة قدن باشكر باوريامي بذي انيدي لقول معلومات الجمع باوريامي كونغري سياسي بذي انيدي دار كرن بله تشتكي خويا كو انا كسا وبارتي انتدا راسي قالك لوازيان تين وتخمين هيا كو يكتيا كرد و بيشفرو خوجي انا كسا فاكشنن قالو دناف انا كسا دا كيمايا والله خوشك اگر قد كارب سؤالي دوباره بكي قال كي باشي بله از جارا كدن اشترى بيجما دناف انا كسا دا قالك لوازي كيماي تشي بونا دناف بارتيين ويداجي وتخمين هيا كو بارتيا يكتيا كرد و پارتیا پیشورو خوش انا کسا وکشینن گلو ما کی دنا پارتین انا کسا دمایا والله بارتي انكسي تناف كجا بانشي انكسي
يعني قال لك بارتياني او بارتيانا جواجي خيانينه وجواجي خيانينه وطبعا ند الخوازه مي وند الخوازه ملتي مي قلت روجي ويكتيجي شي بخشي يعني براستي تمام كتشاويك اقدر وقتها انه يرك وقتها انه ملاحظوي هذا ما معناه اخوتي لك شيء وقتها كمالك هبل جالي بارتي كده تبكي ماي اراني تبسم الحين تنا انه ما تدجي بس كده جبو خرابوني هذا جميع كمالك طرحه النايه تركي خشبو او طرحه عني مظبوط به مفروض فاردن بارتي قد انجمان دي ويطرح عني بزاف تقييم بكين انه والله ابقى عني نخش بو افتح عليه نخش بو لانه والله يجبروا انه يعني وقت استغلالك من الكرديه يكبرون هبدو بمعنى تشمع عملوا نكر ازيد تجيبوا بسكن البارتي انا بارتي خديه ملتين او خديه نابه وملت تشتغل بوام قريدايه وملت ثقتك قلت مظن دايه انجمان الاجتماعي الكردي وملت بتشتغل انجمانيه بس مع الاسف انا ازقيني بله بريز محمد تبحثا فيا كيكر تقو باوريا قل بانا كسا هين قلكي خورتا وهين هيجي لفي داري حيشتي وشار كس بله والسرعه دايه جكرمتا لفي جاري حيشتي وشار كس هاتبونا نامزد کرن بو هالبجارتن عمود جي 55 كسين تنه هاتن وتجي هاتي هالبجارتن داكو كسكي سربخي لبس تو نكسكي سربخي تتشاوى واه البجارتن وابري بشو برا بسربخمي وايج دريجيك ازنا سربخمي برا اثبات بكيش مره برا اثبات او اثبات بكي انه ازنا سربخمي ازنا صانكي سربخمي بس انه شنو ازنا زيكي ريبازا برزانينا ازنا ريزيكي ريبازا برزانينا وناس تاني ملت كرد قش يعني برزاني بوي رمزة كردا انه والله نظري انه برزاني شخصك عادي برزاني ريبازا كردا كشايو رمزة كردايه لبارك دني بريز محمد كونغريا قاهرة الدركات وانا كسب اوايكي فرميتي دا باشدار بو قالو انجامن في كونغري ولسر زميني تشاوا بنا افكس انا تشون والله بنغلي شخصي تشون برا بنغلي شخصي تشونه وطبعا وقتها بنغلي شخصي جهارا عند بينين انه ديسا تمثيل كرد به وجودك كردي يعني اگر قلت شيء مؤتمر شيء روبي للدنيا يعني طبعا اغلبنا منه الدنيا غير دنيا تجاري لا انكسي ونغني انكسي خوشي قلت لكن لانه تترك كذا وجودك البوتشيدر بله خویا بو که سروک انا کسی تیدا باشدار بو گلکس پاس بریز محمد خیر شیخ موس نامزد هل بجارتنا انا کسی که تجعامو دیل گلمو بو گلکس پاس فروکین هفپیمان ناونتوی لسر زانیاری میدانی به تمام ین فرماندار هیزن پیشمرگین کردستان دو بارگهن هیزا پشتوانی چکدار داعش لانیا روج آوای دجله توباران کرن و ده انجام ده انبارک چک و تقامنی داعش هاتن تقاندن و ده چکدار داعش جی هاتن کشتن لگوری زانیاری فرماندار پیشمرگین زیروانی ده انجام آوای توباران ده انبارک چک و تقامنی داعش هاتن تقاندن و گوت جی کو به صدام آوای توباران ده بهتری جده چکدار داعش هاتن کشتن کجا که دبیجه کو بریار شکدانین نبه دست اوجلان و هده پیده و تکز دکه کو حتی اوجلان نه آزاد کرن و گاوین جدی نین آویتن چکنانین دانین هفسروکتی کنسیا ریوبر آکوما جواکا دموکرات کردستان کجا که و ده داخویانیه که در آگهاند کو نه پیکانه کو اوجلان به شرط و مرجن امرالی بانگا چکدانین لگریلایان بکه و گوت کو نابه تو کس بانگا چکدانین لأوجلان فرض بکه و اگر فرض کر جی اف یک نایه قبول کرن کجا که هر وها دست نشان کرد کو پارتیا دموکراتا گلان هدف جی نکاره بانگا چکدانین لگریلاین بکه جبر کو نه پارتیا که قانونیه یا پارتیا کارکرین کردستانیه کوما جواکا کردستان تکس کرد کو حتی پرسا کرد لترکیه چاره سر نبه هیزن گریلا در ناکوین دروای ترکیه و دوج خباتا چکدانین برنادن کجا که هر وها داخواست کرد که گاوین جدی جبو خورد کرنا آگربسته دنابرا دولت ترکی و پکه دا بین آویتن و پارلمانتوی ترکی رولا خواه ده چاره سر کرنا پرسگریکا کرده بلیزه و جبر ویه که پیوستی ترکی به دستوری که نو هیا.
هاتا زانین کو شاندین PKK و پدک ایران جبو چاره سرکردن ناکوکین خو دیسا لهف جیویان ایرو دانه سبه لباجارو که کویه باشوری کردستان رایدارین PKK و پدک ایران لهف جیویان ته گوتن کو جیوین حتی چند دمجمیران دوم کر افجار دویمینه که PKK و پدک ایران جبو چاره سرکردن ناکوکین خو دجون ته زانین کو روجا 24 گلانا ای سال لدورا کلشین لسر سینور باشور و روجلات دنافبرا پیشمرگین پدک ایران و گریلاین PKK دا شر درکتی بو و دوی شریدا پیشمرگه کی شهید کت و سسیدن جی بریندار بون. بولتن بردوامه لپشتی ناورک. بر همین چنین لحریما عفرین باشترین جسالین بره لفروتن آوان زحمته. دریا حمی آلا وین گهاندنه ده ام بورنه هر نوچه یک گلک شروع ویانده ده. اگر تبو خواهد ناس بکشل دورات چه دوه؟ گلالیانی اورینت نیوز باجاره کرکلگی سادون السين اورينت نيوز دربسيه سيباندير كيش بأورينت نيوز سويسرا شيروان مال ابراهيم اورينت نيوز هولير جوان الكردي اورينت نيوز عمودي محي الدين عيسو اورينت نيوز فيينا اكرم صالح اورينت نيوز حسكي جوان ايبش اورينت نيوز عفرين إيمال كورد اورينت نيوز قامشلو ماكسيم العيسى اورينت نيوز برلين ولاد بكر اورينت نيوز جميدان ازادي الباجاري كوباني بولتنا كردي اورينت نيوز ده يكو بهستيا نوت يكو ديتيا لحول يا بسر حسكه و شش هاتن كشتن و هيزن يفقه هول ددن كو جزيره بكوباني بگهجن هب لسويدا هيزن ريجيم جبال فرخانه ثعلى ودكشن و كويت اليكاريا 500 مالبات سوري لاردن دكه لانيا دجله لهريما كردستان كشتنا دهشتين داعش و كجا كدبيجه اوجلان نكاري برياره چكدانينا ما بدا دوباره سلاف ده دنا وندا و شکانیا چند هنر لسریکانی شانویا زاروکان بناو تیروک و پیرا دیروک و هاتل درخستن. اف شانو جزاروکان را هاتا نشاندان بو هلکفت راوستاندنا دم سالا دبستانه و تیدا چیروکا زاروکان هاتا شروع کرن و فلکلور و سوریشتیا کردان هاتا وجاندن. هر وها هین دیلان و ستران زاروکان جی هاتن پیشکش کرن. هیوا حزیرانه هیوا کومکرنا بر همین چاندنیه لحریم عفرینه لی جودکارن و حریم راستی پرسگریکا فروتانا حریم خطین چج دورپیچ حریم و چجی جزحمتیا فروتانه و چگی هانما لعفرینه شیلان یوسف روش جودکارن شوپاند و افراپور جمر آمده دبر عفرینه بچاندنیه نفدارا و بطایبتی دارین زیتون زاد و میوه ایسال موسما زیت یان جی تنه گلک باش بو او یکا جی ودگارا بارانا کو زحف کتیه ریفبریا خو سر جعالیه خوا لجودکاران مرج کر و گو چینا بی بر همین زیت جعفرینه در کبه و بهای گانم بشیست لیرین سوری سی نور کر
گانم گلک باشه باران رند بکاتن موسم رنده بس گانم اسعار خود چیچکی موجب دلار هرزانه ام نو بین هرزانه گانم موجب دلار هرزانه ام دارن چه دکرن دبی دلار دنیره بس گانمی مال دلار نانیره تأثیر محروقات لپاتوز یا پاتوز ما گراندکه مها حزيراني نتني مها جنينا تنايا لدوي مهيدا ميوا دستاون وتي چناندن وبطيبتي زردلو يانجي مشمش انگو هجمارا دارين مشمشه دگهجا سو هزار دار لگرتنا ريكان لپیش درخستنا برهمين مشمشه هنك برسكريك درخستن پیشيا جودكاران باران هسال رند بو بس باران رند بو نخوششی باران راحاتن زونی اواجی معالجه دخوازه معالجه جی تتی درمان به دولار تی کرین درمان جی باویا تی دگه بر موسمه ريك الماء قد كنت زوني ريك قد بيجي بضاعي مكوك ارزون دبا نا براتي فروتون امو بضاعي جوك ده ليه ده حير انت كده صرف كي موسمك تي جيده بمصاريف جيده بمصرف سر جوتوري وجوتوري بريك بوش دار المال خوردني جالي کی دنوا دابین کرن و دست خستنا پیدوین چاندنیه بارگران هلدا ملی جودکارین عفرینی بالنسبه لاسعار جمع اسعار بدولار با و بترك وغيره اسعار صرف راد به اسعار غير رادبن افيش دي مشكلات في سر المزارع و تابعيه بضاعه ج تركيته والصينيه تبركه تركيا والجمع قسمك ج نظامته طبعا جيب دولار وغيره سواء نظاما سواء تركي سواء صيني دروجا ایرودا بهای لیترک مازاد که های 200 لیره سوری لوماتی پیشین کرن که خلک عفرین بگشتی وجودکار بتایبتی بزحمتی و بچاریه وارد دور پیچ کرن هگر پرسکری که سوتمانیه نتی چاره سر کرن شیلان یوسف اورینت نیوز عفرین لباجار عمود ده ایواری ناوانده هفبش یا هر دو سازه سیویل دولتا و بدل سمینارک سیاسی دار کرد. د سمیناری دا مجاره دموکراسی ریا ولات هاته گوتو پیش کرن به پیشکش کرنا سرکرده د پدک سوریه دا محمد اسماعیل و اندام نویزگاه سیاسی ریخستن آشوری دموکرات هر وها به بشداربونا هجمار کسایت سیاسی جواکی روشنپیری و هین ریخستن جواکا سیویل سمینار لسر چوانی بلاف کرنا چند سیویل دنا ولاتیان دا تکس کرد. الرأي الحلو اللي سمعناه ممكن نسمع آراء ثانية بس يا ريت تكون ضد الديمقراطية. المجتمع الطبقي هذا المفهوم للديمقراطية طبعا بجوز ناس عم يعرفوا الديمقراطية بأنه شكل من أمة واحدة أو دين واحد أو قومية واحدة. به داخوازی پیشکتن آسا پرورده و هنرکرنا زانسته جواکه و هر وها گیهاندنا ماموستیان لباجار دیرک آموزخانه زانسته پرورده هاتل درخستن زمان کردی اتدا خواب بگرانی لدبستانان بسپینه آگاهی بهتر لبا فنر احمد ام تماشا هر ملتك جمافي وياك وبزمان خوي دايك بآخذ وخوندنا خوابكي ملت كرد لسوريا شاخي دسلاتا بعث راسي قلق ظلمداري بو وقت دغكرنا ويج زماني ويا دايكي شبوفي سدمي دستا پرورده خوسريا ديمقراطيك پیمانگاه زانستن پرورده لدارخست لباجار دیرکی. لباجار دیرکی یکمی پیمانگاه هات بکنن و شرط کو به قبول کنه یکو به داره تمن 18 حتی 105 یکو نه مامسته یکو نوبه بس مامستین یکو جبرین هم مامستی دولت دیتکرن حیات 45 جی اما دیگه نشبه کو تجربه وهنا و شرط کو خلاص به اندام پیمانگاه خلاص به شرط مامستی بکی. شاگردن پیمانگه هجمار وان 357 ده 110 جوان شاگردینونه و 147 جوان او بر ماموسته زمان کردی بون و یه ورن پرورده کرن ده دو مهانده جبو پیش بچونا کاروان راستی گله که خواستنام چه بو استگلی پیمانگه ببن جبر دست بکی از فیر زمان کردی ببن از نویسا کردی از بن بیستم ام فايده بدن خوجي وبدن جاركي خوجي ادبينا انه كامرو بزماني خوتين عسكرن اب زماني خو نشتغلم بشتغلم يك جمر بيجي كات تصير زمان خو زاني كاجمر بنفسك ومن نفيس از كيماي دبينم ف زماني خو زماس نكم ازون داب كيماي هبن بس غوري انه نو دسبيكريا ادبينم گلكي باشا ماموستين پیمانگه اکادمیا موزوفوتامیا دل قامشلو خوندنه و درس کوددن شاگرد اون زمان کردی و سریانی و هر وها دیروک و ویجا و ارد نگاری و فلسفه
بریا سمینارا بهیویا کو پرتوکن تایبەت بە پەیمانگەیە وەرن ئامادەکردن. از مامۆستای وێژەیە کوردیمە جوابکانی نەما هەنە یعنی ئەم اعتیمادێ لەسەر دەکەن و بریا ئینتەرنێتێژی ئەم هەنێک ئاگاهیە ئەم کۆم دەکەن و ئەم دەرسە ئامادە دەکەن وەک شەکلە سەمینار ئەم وام دەدەن. شاگردی مەژی ئەستاوا gelek başa ali Kurdive berasek çıkasa Arabi dibin li bimira gelek alikari ferbuna gelek başa şimdi Kurdive هێجای گوتنێ کۆ ئەرمانجا پەیمانگەی دەستپێکە خۆدا ئامادەکردنا مامۆستایان ji بۆ dibistاnan re û هەروەها شاگirtên ku herî pêşketê di dawiya xwendina xwe de wê bibin mamoste di peymangehê de. Welatê Yabanê ji şerê cîhaniyê duwemîn derket wêrankirî û berî her tiştî dest bi avakirina dibistanan kir. Bihêviya ku ev peymangeh bibe yekemîn qutabxaneya Kurdî. Fener Ehmed Orient News Dêrek. Ji deverên cor bi cor cehrê min Kurdî li Sûrî me ev hejmarek çalakî û kurtenûçe divê raporê de ji we re amadekirine em temaşe bikin. Li Efrînê bijîşkên herêmê konferansa xwe ya yekemîn li darxistin. Her wisa de encamên vê konferansê de odeya bijîşkên mirovanî dibin çavdêriya desteya tundurustiyê de hate avakirin. Li Qamişlo festîvala duyemîn ya çîroka Kurdî ya Rojava ku bi bejdariya 34 çîrokan hate li darxistin bi belavkirina xelatan bi dawî bû. Du kamyonên alîkariyan ku ji gelê Bakurê Kurdistanê bo Rojava hatibûn şandin di deriyê sînorê Qamişlo re derbasî herêma Cezîrê bûn. Şaxê rêxistina alîkariyê mirovî ya Rojava ya Qamişlo 140 par alîkariyên ku ji gelê Nisebînê yê Bakurê Kurdistanê hatibûn şandin li şêneyên taxa Xerbî ya Qamişlo hatin belavkirin. Li herêma Efrînê komeleya Zeytûniya li Hawirçûnê û ji bo paqijîya bajêr îro dest bi kampaniya bo yaxkirina riyên serekeyên herêmê kir. Li Qamişlo yekîtiya mamosteyên herêma Cezîrê navenda xwe ya sereke li bajêr vekir. Her wisa dê ev navend çavdêriyê li ser hemî beşên vê yekîtiyê li herêma Cezîrê bike. Ev bûye hefteyeke ku demsala Çînînê li gundewarê Qamiş dest pê kiriye û têda êtiştê balkêş ew e ku berhemên mîna reşreş kemûn baştirin jiyan genimûnîskan li gelek deveran. Li bacan û şakir agahiyên bêhtir em temaşe bikin. Gundewarê Qamişlo ji deverên gobêçandina genim û nîskan navdar e. Divan salên dawî de êdî celeb nenû li vê deşta berfireh cihê xwe digirin. Zeviyên gijnîj, reşreşk û her wiha yên kemûnê niha çinîna wan biya genim re dest pê kiriye. Hava kevêna ev tê denîne yani xwedî guh nedaye de. Yani şimdi parçê dî baştir bû, merik derman kirbû, jê çêtir bû. Xwedê kes bere heta me re 22 sê qut kir. Kes bere a. û kemû nîsk jî dehin, pazdana awa. Eger yek ji gundê Cumayê yê milî Rojhilatê Qamişlo dest pê bike, da zeviyên Xeybî, Tilzîwan û Omerîkê ku 15 kîlometran jê bûr de ye, da hatê zeviyên gejnîj û reşreşkê ji yê genim û nîskan baştir e. Tevî got îsal li gorî cotkaran salek ji baranê bişilî bû. ايش طبعا هنا يعني كرم هابو نخوشي هابون مبيدات بهابون سماد بهابو اف نتيجاغو نسبه نمشي كيم بالجمع يصال حمو بو كزبره تقريبا جوالي فالا بهابون يعني مصروف قالك يتسر فلاح انتاج طبعا سر سماده وسر باراني هناك مساعده كرنش باراني ما قالك زحمتي ما يكشاندوانا تێزانین کۆ ئەvە چەند ساڵ سازیên rejîmê yê çandiniyê piştgiriya xwe ji cûreyên sereke re di herêmê de rawestandine û saziyên girêdayî rêveberiya xweser negihiştine wê asta gobvî barî rabin. إيصال بشكل عام شوال دبي 25 سه تشل حسب يعني عردي سماد كري وإيه أفضاي دبي تشل وجانا دبي تشلو بينجي بس إيصال سماد هنا كي بهابو تعداري الجود كارهات فقالك جوانا يعني عردي خو سماد نكرن يعني سماداوا قال كي كيمو Genim yê kodahatekî stratejî bû li ser asta Sûriyê bi tevahî û berhemekî serekeye li gundewarê Qamişlo niha çandina wî li hemberî çandina celebên buharê mîna gijnîj reşreşk û kemûnê paş ve vedgere
ev yektê wateya ku arvanê herêmê ber bi kêmbûnê vediçe û cotkar îdî dibînin ku çandina genim nema tunanî dide. Cano Şakir, Orient News, Qamişlo. Li Serêkaniyê Musima genim destpêkiriya digel kêmasiyên berheman bi sedema kêmasiya semad, derman û buhabûna wan tevî ku barana îsal baştir bû ji salên borîva. Her wiha cotkar gazinan ji gendeliyên navendên wergirtina genim yên bi ser rejîmê ve dikin. Agahiyên bêtir li ba Azad Başûkanî em bavra temaşa. îsal havîn tê bi hêviya mûsimek baş û berket. Nexasim gelek kêmasî di proseya çandiniyê de di salên dawîn de peyda dibe. Di vê mûsimê de baran bi giştî baş bû. Lê pêdiviyên cotkara bi semad û dermanan hebû. امکانیات نبود متخستانی امکانیات نبود سمات خسته و چهار پنج آفدای یعنی دیگه چلو پنج ام تخوازن یعنی مساعدات مرببه سمات دوام مقدمينن وجبوهم خشكي تيد بشغلن يعني انا مثلا من شاندي سدس دونم شاندي مواد نكافي سر من ملايين سكنيه وانتاج تنبه از تيد بشكم يعني موسم ضعيف واڵایی لە ئالیەکی din xwediyên derasan razîne ji asta berhemên genim li herêma Serêkaniyê lêgazina wan ji bihabûna perçeyên yêdek e dema ku wan diguherin. يعني زاد أنا أريد شنن قلقي باشا بس بالنسبة لحصادار يسال حبكي عطالاتي مهنة وبيجي غراض قلقي بهابونه وهابون شوي مازوت نقلقي بهاي بالنسبة للغراض غراض قلقي بهان يعني الدولاب دراسي يروح حقيقي دور حيث الحزارية مليون كي دولابك تاني فرق قشاد بهانة ميليا يعني نما تكرين ومدى بتوفرن إلا الفيدا شي بده هالقامش gelek cotkar û xwediyên genim gazina dikin ji navendên wergirtina genim li Qamişlo bi taybet navenda heywandariyê yan gotherwal heywanî ku fermanberên wê û rêbendên rejîmê li wê deverê gendeliyê dikin û her nifşek tê guhestin bi kêmanî 25,000 cotkar li gendeliyê datîne ji bilî temenê guhestinê û bacên dîtir. Azad Başûkanî, Orient News, Serêkaniyê. Demsala Çînîna Azad li herêma Girkelegê destpêkiriya û li gorî cotyaran berhema zad gelekî baş e. Lê tanha ti aliyên berpirs rewşa krîzê zad nexistiye ser milê xwe û ev dibe cîhê metirsiyê li cem cotkaran. Agahiyên bêtir di rapora Gulalyanî em tamaşa bikin. Piştî buhareke xweşûrind bi hemî rengên şînkahî koça xwebar kir ji rengê zer pêvanema li ser wê zemînê ev nîşan dide ku bû dema Çînîna zad e ji pirbûna barana îsal berhemên cûreyên dexlê ji yên salên bûrî bêtir e. Lê ji destpêka sala çandiniyê ve gelek pirsgirêk li pêşiya cotyaran rûdan ta gihiştina qonaxa Çînînê jî wek bihabûna tûran û kêmbûn û bilindbûna nerxê rojên karker û barvana wisa jî bilindbûna rêjeya çînekan ji ber hemên ku werna Çînîn. منطقه مدى قالك جوتارا بري خدا كزبرا اجبر تكاليفي هندك بون سماد او جير ندفي بو قنم قالك سماد جير دفي سماد نبو وهبانا جي بهابو يا دوي نكت نها دمي شنيني هات شنين جي دراسة قالك بهانا بهات شنن ويا دوي شوال جي بهانا وفيتا يعني اخرين حتى هاتن وداويدا جوتار حتى زادي خو بشني جينزاني بكوفا ببي يعني زي كودي بفروشي بشقاي بفروشي لگوری کارکرین کوب چینکان را دخبتن پرانیا خاکن چندنیه کو روبراوی دگهیجا 8 صدی کزبراهاتیه چندن و برهماوی دوی سالی دا گلک باشا هر وها برهمن گنموجه جین سالن بوری چیترا فرخي سال بار قال لك يعني ما شني ما كزبره شني جوالي كزبره يا حطاطونا كوشار 6 كيلي وغنمجي لفر او جي دول مي خدك سيوني بدوني سي دون داوي خدك پرزگریکا هری مزن کو ایرو روددا فروتنا وی برهمیا نمازه کمون و کزبرا ین کو بره بشیویک آزاد هات نفروتن بازرگانه وی جی در وی پارزگاه حسکی بون لی جبر نیرن دجوار ین چنو هاتنه مترسی هیا کو اف برهم بلزنوی فروتن
بازرگان جوا پارێزگەهێ ینی سووری وەکە حەلەبێ ئیدلب دەهاتن و دکڕین ئیساڵ مثلەن ت دەرفەت خویان ناکەن فەلا هەموو بهێڤینە ئەنو بازارێک هەبێ ئەو بەرهەم لێوەرەی سەرفکردن و فڕۆتن. Di dawiya her saleka çendiniyê hikûmeta Sûrî nirxê berheman destnîşan dike. Di vê salê de hikûmetê 61 lêrê Sûrî ji her kîloyek genim û 48 lêrê Sûrî ji kîloya cehre daniya. Aliyên berpirsiyar bi biryarek fermî nirxê cûreyên dexleyê vê salê destnîşan kirin. Lê tanha tinavend ji bo wergirtin û kirîna dexlê nehatine terxan kirin. Gulalyanî Orient News, Girkêlekê. د داویە بولتانەمەدا دووبارەکردنە سەرروجێ لە حۆلەیا بەسەر حەسەکێڤە شەش چەتە هاتن کوشتن و هێزنی ئەپەگە هەوڵ دەدەن کۆی جەزیرە بە کۆبانی بگهینن هەف لە سوێدا هێزن ڕێژیمێ ji balafirxaneya Feعلا vedikşin û Kuwêt alîkariya 500 malbatên Sûrî li Ordinê dike. Li eniya Dicle li Herêma Kurdistanê kuştina 10 çeteyên Daişê û keceke dibêje û cala nikare biryara çekdanîna me bide. Belê temaşevan hêja li virem gîştin dawiya bultana îro niha jî hûn û dengê Cemîl Horo. شوال مقامي دي بشبي خبطان سر باجور ريش تيرو بوطانه كتن دبي خزوار رنگيت برجو بلك واري حوطانه جو مقامي البرا ربن زينو سيدانه دويل ويل 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 هويل كاكي سري من قربونو بولو زينو خدوني دي البرا ربني كدي غما شوانه البرسير وزنقود بيفر برين ومانو شمدانانه بفكايت لخوان بفكرن سجيه دي برارو بنزينا زيدانا زينكرن وكما مريانا راكرن سبتيتو جون بينو مشامتانا بيتن صابوتا شايد بريانا بدرخ فرنج باجوري جزيري فريان الكشين قوتي عدميني حبطانا آمين دي باجوري مغربي القصرار رنگي البرجا بلنگ دويجا گران لكيلك كاما ميكرن مصافر وميوانا ويلي 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 تموت ويلي ويلي ويلي